O le anganga fia toi whaatalofa toi telefon se phone lo mo mai sa mo le nefo ia sa phone i le anga le leo le tua. Ana maia o nisi ne meo lo tutupu ilo tātu o tunu ui Samoa. O lo mana o mia le whaatun sele o sai fo maloloina ai ono Dr. Alec Ekeroma. Se vai ngā tupe e tolu se la wafe tā la. E whaatawina i a lava le vai la au. E whaaswe no whanga i o lo to te lele numero i lanto wa a fia le tenki fiva. Whaatase ma onga ma no whanga office o lo ngā lulu e tangata. E manatu foi ai ono. Wa te tau o na whaatino ni ai ai ngā mō tangata uru whale mai i le atunu pe malanga mai atunu i whafo mō Samoa. Ina ia malanga mai ma whango vai la au ia la tau te whaonga ina e mō le tino e pui pui a mai ai le namu. O le whaamaumonga mai le masino Novema e lua se lau se fulmale ono i lantou wa a fia. Wa tānsang fol whaatono se fua maloloina e le whaalapo putongo se fua maloloina le lolangi po le WHO ina ia fesoa swani mai le antino. Whaatase ma le tāpalo se fesoa swani mai le vaengo le vai whafwa Samoa ina ia mawai se fesoa swani. Sau nofo iai ono o le la sanga leo ngā yuinga wala atu iai le soifua maloloina, a e te tau o na ngā lulue whaatasi mane atu no, e whaatino lo ngā luenga le wha maina leo te wha maota, e tinei ai le namu lo tau avena le siama. Wa toi whaafou le whaingapa anga le malo Australia ma le tātou University au Samoa i papa i ngana ngana, lea na amata mai le tausanga i lua afe ma le fitu, wa manui ai le to tele o alo mawhana o le atunu, ia o onga whaam tata SS le APTC. E anga wa ai tusi pase o le atunu whaau umaya ia o onga. E sa ili ei nisi ngā luenga ngā lue atunu i whafo atu o Samoa, e malanga atu iei ma ngā lue ai. Whai lore sa unuanga au tua le fionga minister wa onga maanganu, le fionga se ula Ioane tua au. O le toi whafowina o le whengainga malosi le nei da vao le tātu University o Samoa, ma le malo Australia. O se whesoa soane matuate le tele lo nao ngā mōle tūtau ia o onga, mōle whaale lia atili o le tomai maanga vaai o tātu tama whanau, i so se matata o loa o onga ai. E le tausanga lua awhe se fun ma le valu, na te lele whesoa soane a lea onga ne le APTC, na whau uai whanau e se lau ono se fulmale ono. E au fie matama e tae se fulmale tolu. E tusi pasi o le vaengalo na lue me whai ona ngā lulue nei whanau ia tunu ui whafo. E au fie ai le palama, o le welo, wha le leo masini anu le wila maisi. Sau nol tama e tae kumsino le malo Australia i Samoa, o se vesoa swani le tapu e nai le soi whango le lumanai o le atunu. E maise i a inga o alo mawhanau, ua maua hawa noa ea o oinai, il APTC. Ua lisi mai i se pepo whaamtalanga mailimtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, i tu ai ngā tau mawha o lea whaanga solo iei au whai whaatu anga o mai o na restalina i lalo o le mtanga luenga. Mō tau maftanga mtanga luenga, e iei ai ngā le tai au pe o le vaisalo, kokoesi, panikeke ma le limo fua. O le tau maftanga o le au auli, e au fie le lu au, sa laki, ia, po le povi masima. O le laasanga fau o whaatino le mtanga luenga o whaatu anga mwhainga whaiva, e le ngata ina i haru le se le ni le au whai whaatu anga le atunu. A ia whaonga aina lava tau mawholo o moa i o tātou lava lau whanua, e moa ai le soifua maloloina nai lo le whaalanglango atu, e tau mawha o lo awina mai atunu e whafo. O a foi fōntanga o le a whātou teia le mtanga luenga e whaia mai i Samoa, o le tūlanga lava i o tau mawha o le a whaanga soloai, mai whaasolo lava le au whai whātu anga, ma le au whai whaiva a le atunu. O polo ina le whaamasinonga le ofiso le loi e sili, e na i o lātou sa ili le ainga o se tala voule o lo omoli e le whaamasinonga, na ia whaia ni winga mātanga i se tēnei tite na o le fitu tausanga le matua. E whaamau maunga le mtanga luenga o leo le whaalawe lawe le nein tūla i mai le amatanga o le māsina nei, e se fulma le valu tausanga o le talavou e pei o na tā ua.
Peita I lumbal fam sinonga na wa fesilingia e vui Clarence Nelson, le tala vau I ona tausanga, na ia wha ai loa ai wa se fulma le fitu nei ona tausanga. E lalo fo il polo inga ngai I le ofiso le loa I sili, e na ia sa ili atu matua le tala vau le nei, e na ia malu ai le pui pui ngape au o in te tala mai I tua, mo lona saunga le mui na ia mauti noa e le mawhai o na toe wa ia I le taulanga, e meise o no whanga whai tele to tele fo I mawhanau e iai. E reporte leo le mata opule nei, o le teinei titi nei o lo masano mia na ave sea wha malosi mai e le talavou mai le no whanga e ta a aloi whanau I tu o le Friendship Park. Na maua mulmuliane se ainga le taulanga le teinei titi nei lata ile se fulu I le pō, ma ripoti ai loa I le matanga luenga o leo. Mai o se whafangu fo I le mō mātua na o mia e vui Clarence Nelson whaamsino le whaamsinonga, mō mātua umaya nga I le taulanga ai maise o no whanga e whaata whawhao I whanau, e na ia mātai tuwina I teimi uma, ia mauti nolo lātou saunga le mū. Na whaai loe le tua leo, o se teimi mō mua le watula I mai se mata au whapene I te tono le taulanga. O le asolulu o le vai aso nei, e tula I aile a televou tali o na mōrianga I luma o le whamasinonga. O tala ia mai sa momo le ne yaso, manduia tele lo tātua tunu I tiute fe au mga luenga le a whenga iai, whasoi fōia.